I waho i te kōtia rohe o Rotorua i te ata nei, te maru o Ngāti Wāhiao e whakatumatuma ake ana. I runga i tā rātou whakapae kei te mahi kuhu te taumata o te puia, ki te aukati i a rātou i ngā kōrero ki te karauna mo te whakahokinga o ngā whenua tāpoi o te puia i te whakarewarewa. Ki ngā weti ko te mana whenua o Ngāti Wāhiao, ka ngaro i roto o ngā whitiwhitinga kōrero me te karauna, mo ngā whenua tāpoi o te puia ki te whakarewarewa. I te kore whakatika hia ngā whakahaere e pāna, ki te mana kaitiakitanga o te puari tūhono o te whakarewarewa. Ngāti Wāhiao will be cut out of confidential negotiations with the Crown. Tūhaurangi and Ngāti Whakauwe will end up carving up the Te Puia Institute between themselves. We would like fresh elections held in regard to who those people are that are making these kind of decisions. And that way, then respective iwi can actually have a discussion over who they think are the owners of the Whakarewarewa Valley. It's more the resources at the moment, it's the business that we're talking about here. And all we're asking for is to bring it back to us as one piece and let us all divide it out evenly once we've gone for that mana whenua process. Te whakapae anō, kei te mahi hunake e te kamupene Pākihi o te taumata o te puia me ngā minita o te karauna, mo ngā whakahaere e hāngai ana ki te puia me te whakarewarewa. Minister of Tāhai Affairs, Mr Peter Sharples, he's played a leading role in this whole build-up. He's allowed backdoor deals to happen by people who are not mandated by their iwi. We know this is all being rushed through because the Waka Joint Trust is actually, their term expires at the end of this month. So we're asking for a right to go back in and re-vote. I nana mātou ki te kōrero ki etahi o ngā mema o te taumata o te puia. Engari, auare ake ana. Hoi anō a te wiki e tū mai nei, a te tekau mā whitu rā o tēnei marama. Arā, ka rongo hea no ai tēnei take, i te kōti teitei o tāmaki makaurau. A ngā rā nei ka kite ai te ahu pēhea o tēnei take. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.